silithe esikhumbuzweni sikaMeyi lathi manje angabibikho umuntu ozothi makukhulunywa indaba kababamkhulu besethi yena hayi ayinjalo lenkulumo siyayazi thina yakithi kwamthethwa kwasha kwacima wathi nje ayiphele leyo nto ngoba akekho umuntu owayekhona ngesikhathi kababamkhulu manje ukhona mncane ngendlela esimangaliso nombani okhuluma indaba babamkhulu wayixoxelo ngakho ke umuntu akasho lokho akuzwe ngobabamkhulu ayibonkosi manje ngijabuleke nami ukuthi ngiguqezweni lobunazaletha lelizwe ngithwele lobunazaletha lonke lelizwe ngishihlahla ezamanazaretha ngishintuthwane konke nje kula ababamthethwa zinduna nje bagadela unyazi izwe lonyazi leli amen 174 isihlabelelo